unatoč onome jednome kondenzatoru koji je iscurio, ovo računalo je proradilo i kao što vidimo instaliraju se gore Windows i XP. Windows i XP su bili vrlo stabilni, naročito ova verzija sa Service Packom 2 i meni su trajali skoro 10 godina. A jednu instalaciju nisam reinstalirao čak možda ja mislim na 4 ili 5 godina i radilo je sve bez ikakve brige. Pravi nasljednik tih Windowsa XP sa Service Packom 2 su Windows 7 sa Service Packom 1. To se sad pomalo zinstalirava i onda ćemo vidjeti kako u 2021. godini funkcionira AMD Athlon 2800 s 512 MB RAM-a, ATI-evom 9550 grafičkom karticom i 80 GB hard diskom. Očekivanja ne mogu biti nekakva bog zna kakva, ali za igranje i sa operativnim sustavima ovak je zanimljivo i podsjetiti se kako je to nekada izgledalo sa Windowsima XP. Inače, podsjetio bi, znači radi se o ASRockovoj matičnoj ploči K7S8X. Znači K7 je oznaka da se radi o AMD-ovim procesorima, S je oznaka da se radi o SIS-ovom chipsetu, a 8X je oznaka da se radi o AGP-u 8 puta. Evo. I dalje ćemo pratiti kako to izgleda.